Добър вечер на сите. Кој ќе се спомне како Стивен Спилберг и некој слично, викаме дека тие може да режират и телефонски именик. Мене ми е чест да го представам нашиот вечерашен гостин, Горан Радовановиќ, кој со таков елан и љубопитство пред се му приоѓа на филмот, што веројатно и он би можел да режира телефонски именик. Но вечерва од 18 часот ќе го видиме Случајот Макавеев или Процес во киносалата, а од 20 часот неговиот најнов документарец Чекајќи го Ханке. Случајот Макавеев не е телефонски именик, но е реконструкција, неверојатна реконструкција на еден тонски запис. Горан Радовановиќ. Bilo mi je drago što sam ovde i vrlo sam emotivan, tu su moji prijatelji Divin Pantan i Žnakov, direktor filma, sam radio pre 30 godina u selu Gorno Korične, kad sam počinio kinotografiju, tu mi je moj glumac Dini Metov Janovski, jedan od najvećih jugoslovenskih glumaca, makedonskih svakako. Tu su moji prijatelji iz Pone, divni ljudi, tu je moj sadašnji producent Dejan Miloševski, dakle osjećam se lepo i prijatno u Skoplju i imao sam divnu premijeru i Enklave ovde pre... 2016. 5 godina, ne tako, nego pred 5 godina. Prosto, i ovaj film koji ćete videti, on će biti deo Makedonske kinoteke, ostavit ćemo, ja i moja produkcija, tako ovaj film kao neko nasleđe, kao nešto što će biti deponovano u Makedonskoj kinoteci koje će moći da koristi za svoje potrebe. Prosto, drugi film je praktično evropska premijera, svetska je bila u Petrogradu pre 10 dana i odlučio sam prosto iz nekog poštovanja i prema makedonskoj kulturi, kinotografiji, prema ovim divnim ljudima iz Pone koji se bavi nekim identitetskim pitanjima, da ovde održimo premijeru. Srpska premijera će biti na festu za 2-3 meseca. Tako, eto, tako malo sam i uzbuđen i hvala što ste došli. Благодарам на Горан. 74 минути, потоа имаме прашање и одговори. Пријатна лекција. Prvi kadar je bio praktično to snimanje, to je bilo njegov posljednje pojavljivanje u Beogradu javno, na tom festivalu autorskog filma. Tako da sam krenuo to nečega, nisam znao šta ću da napravim. Ali prosto to je bio neki moja potreba da neki omaž napravim čoveku koji je sigurno imao veliki, da kažem, pomak u jugoslovenskoj kinematografiji. Tako, on je bilo nešto što je tada bilo nepoznato, to je ta jedna inventivnost, jedna večiti eksperiment, film kao slobodni izraz i tako dalje. Ja nisam neki veliki fan političkog filma, niti sam neki sledbenik Makavejeva, nikada nisam pripadao ni komunističkoj partiji, niti sam, da kažem, tako da nemam ja tu stranu ličnosti koja ja imam onu drugu stranu filmofilsku koja me je dovela do njega i mi smo bili onako poznanici, ne mogu da kažem prijatelji, bila je velika generacijska razlika, ali smo imali par desetak divnih razgovora i nekako je, prosto znate, kada je Milana Dravić silazila te stepenice, ja sam znao da je to kraj, da je to poslednje pojavljivanje, znate, ona je bila bolesna i rekla je, deco, slikajte Pele. To je ovako jedna scena koja nekako govori više o toj filozofiji glumca, znate, toj potrebe odgovornosti prema publici, ne o sujeti njeni, daleko od toga. Tako da ovaj film nekako, mislim, sam se gledao posle par godina, vrlo emotivno se ga doživio. Теоријата, не е тоа теорија, туку и пракса на Макавеев е дека границите меѓу документарниот и играниот филм речиси да не постојат.
Колку се обидуваше ти во овој филм тоа да го... Да vam kažem, ja sam ne probao da ga imitiram, to je nemoguće, ali sam probao ja da se oslobodim. Ja volim eksperiment, ja volim da mešam arhivu i dokumenti, igram u postavku i, mislim, prosto sam se oslobodio, to je bila prilika da takva je tema, takav je film, tako da smo dosta iscenirali, dosta smo imali tu neku ironičnu postavku koju imao i Makavej, imam ja dodušno svojim filmovima, ali nekako izbila, želeći da se igram, pojavila se spontano ta emocija. Znate, emocije prema ljudima koji ne postoje, to su ostali ljudi. Znate, šta može da kaže čovjek posle 50 godina, ja sam grešio, mislio sam suprotno. Znate, vidite, ovo je po meni istorijski film. Znate, vidite čovjeka posle 50 godina, prošle su epohe, jel tako, i šta reći? Pogotovo iz ove perspektive, mislim sad ovde je zemlja NATO pakta, jel tako? Mislim, ja dolazim iz Srbije, koja nije NATO, mi smo bombardovani. Znate, toliko se stvari događalo, a oni se sad pričaju da li je Tito u pravu, da li je Stalin u pravu, da li vređao mi Mao Tse-tunga. Mislim, kažem, a isto vreme živimo u zemlji, tvrdimo da je demokratija, nemamo slobodu govora. Mislim, kako kažem, ovo je šizofreno, to meni je najinteresantniji, taj ljudski moment. Da, to je bilo ovaj čovjek sa rurom, on imao, to je čuven neki Andrej Popović, fotograf koji je bio deo Makavejeva i Živnika, i on je umro, znači to je 4 ljudi umrlo tokom proizvodnje filma koja je trajala 9 meseci. Znate, to je sad onako, tako da taj film za mene, nekako, i to je prvi film koji nije motivant bio za Franić, koji opet umro posle godinu dana, tako da je nekako ovaj film, kažem, prosto zbog nekog ličnog filmskog iskustva, prosto sam se ne prvi put gledao posle festa, ne gledao sve filmove, tako da sam vrlo onako, moram priznati, sam potrešen, tako da taj moment istorijske prolaznosti, relativnosti, ideologija, nacionalizama, kolektivnih razmišljanja, vidite o čemu pričali, da li postoji lična sreća bez kolektivne sreće obrnuto, mislim, potpuno seksi revolucija, mislim, znate, to su teme koje više ne postoje. Но овој случајот Макавеев, по мене, покажува дека тоа е едно од таа епоха пред пола век, кога филмот навистина значил нешто. Денеска и што и да направите било каков контроверзен филм, нели? Ето, тоа е та говорец на Новом Саду, кој никој не треба више. Тоа е та метафора, никој више не треба та vrsta medija, ta vrsta filma, ta vrsta, praktično nama ne treba više umetnost, mislim, ali je da ne pričamo o današnjem trenutku, mislim da su gledalci pametni, bolje osjećaju to od mene. Danas ne postoji ta vrsta cenzure, ja sam rekao koleginici sa televizije koja mi je intervjuisala malo pre, postoji jedna strašna cenzura, to je jedan primjer, sam napravio film koji se zove Klava i koji je prikazan u Nemačkoj, divne kritike imao, naravno, to je mali, tamo imao 20.000 gledalaca u bioskopima, što je za jedan film na srpskom jeziku veliki uspeh i to ovde može da se uliči. Ali na televiziji je prikazano u 2 sata ponoći. I sad zamislite tu, nisu oni, to je demokratska nacija, nisu oni se rekli ne treba im viđenje Kosova i srpskog ugla, ne, su civilizovani. Ali lepo stavi film u 2 sata da ih niko ne vidi. Ću reći, danas mi možemo da napravimo film, je tako, ali ne možemo da ga prikažemo. To je perverzija ovog doba, znači to nije pitanje slobode, to je pitanje da li možemo, da li imamo prostor za prikazivanje naših dela. 2 години пред овој случај со мистериј на организмот, еден друг новосаѓанец, инаку и ти доаѓаш од Нови Сад, последните 20 години си новосаѓанец, така нешто, така? Простите, не се разумеја. Да, после тоа. Значи, 2 години пред случајот Макавеев, со мистериј на организма, Желимир Жилник со рани радови победи 69-та година на Берлинскиот фестивал, но кога дојде назад, практично сите побегна од него и мораше да го брани својот филм на суд. Но успеа да го одбрани, така?
Сакам да кажам, која е таа некоја новосадска аура? Желимир Жилник Макавеев и ти доаѓаш од Нови Сад. Nije, moja žena iz Novog Sada. Ама и ти живееш таму, да. A ti, pa nije volim Novi Sad. Novi Sad je stvarno onako jedan duh centralne Evrope, to je neki, mislim, srpska kultura i ona je pravoslavna, pripada tog izdanju sveta, ali ona je kontaktna kultura, i katolička, i islamska, tako, ona je i kontaktna kultura, i Novi Sad, to je taj dokaz te neke srpske kontaktne kulture, gde je to bilo deo nekada Austro-Ugarske imperije i tako dalje. Tako da Novi Sad ima tu jednu malu, vreme komunizma, tu jednu malu tu neku, kako kažem, ideju gospodstva, tako, mislim, prosto da znate, lakše je bilo sarađivati Hrvatska i Novi Sad, nego Beograd i Novi Sad i tako dalje. Tako da je Novi Sad imao tu, za mene imao je tu neku, kako kažem, jednu malu tajnu, jedan jak kulturni model bez danje, koji je bio vrlo privlačan, tako. A u ideološkom smislu, ja nisam, verujte, ja nisam stručan da o tome govorim, sigurno je Novi Sad imao te neke mehanizme libertatske, slobodarske u okviru ovog ideološkog sistema, ali ja, verujte, nemam saznanja da bi govorio o tome. Интересно ми беше затоа што и Александар Петрович, еден дел од тој црн, југословенски црн драм, на некој начин настрада во Нови Сад, кој го снимаше Сеобе, Лео Планта филм беше неговиот продуцент од Нови Сад. Nisam, kako kažem... Остана филмот не прикажа никој. Ja sam čovek Balkana, ja volim mislim, nekako, više sam prema Makedoniju, put na jug, da radim sa metrom, nisam ja čovek, ja volim te neke crnjanskog, te neki kulturni model, ali što se tiče filmske politike, malo se razumije, drugo, ja nisam ta generacija, znate, koja je učestvovala u to vreme, ja sam rođen 57. Ovaj film je bio, kad si bilo 13 godina, tako nastao. Морам нешто да кажам, дека со Горан се знаеме 30 години, па затоа се дозволувам да бидеме на ти. Мислим, че више дружим у Солуну него у Скопје. И прв се запознавме во Битола 91 година на последното југословенско издание на фестивалот Браќа Манаки, тоа се викаше Манакијеви среди. Награду за кратки филм, да. И тогаш во распад на Југославија црногорците искочија со некоја така алтернативна идеја да се прогласат за еколошка република. А Горан Радовановиќ рече, зашто вика Македонија да не биде филмска република? Вика има 4 годишни времења, има одлични пейзажи, само филмове се снимаат. Тоа рекол, да. Мислим да е тоа добро. Македонија не стана филмска република, но кинотека е еден вид филмска република. Јесте. Многу често работеше овде, во Македонија, еве ги твоите... Јесте, ми смо радили, господин Мижимаков, два филма смо радили, па чекай, и Мето е био у филму, у оном неком несречном турском филму кој смо радили u Gornom Toričanu. To je bilo prije 30 i nešto godina. Makedonija ima taj kapacitet, ima pre svega te predivne lokacije, drugo ima tu tradiciju, ima Naki, tako i Bitola. Postoji nešto što je već prosto... Meni je strašno drago što sam ovde i na jedan način se treba pokaže jedno poštovanje, kao što sam poštovanje prema KV-u i prema kinoteci, makedonskoj, tako da prosto ja idem sada tamo gde me ljudi vole i gde se ja osjećam prijetno. Ne moraju sad ni ljudi da me vole koliko se ja osjećam prijetno i ja se osjećam izuzetno prijetno u Skoplju i volim ceo taj srednji vek, ceo tu Vizantiju koja je prepuna predivnih spomenika koji su, jutro sam bio u Nerezima, ljudi, to je predivno, to su svetski spomenici, tako da se ja lepo osjećam, kao i kolega Košak, koji se isto tako lepo osjeća, iako je Slovenac, nama su uvijek malo lakše da se lepše osjećamo u Skoplju, ali eto, tako mi smo se upoznali gde bešemo u festivalu u Strumici pre 2 godine, tako da postoje ti neki logični, prirodni, naturalni odnosi među nama, kako bi rekli Hrvati, filmašima, srpska reč, filmađi, malo zvuči
zvučivalo i pogrdno. Tako eto, to je, lepo se osjećam. Има прашање од публика. Професор доктор Александар Симоновски, историчар од Институтот за национална историја во Скопје. Секако ова ваше достигнување за поздрав. Јас од мој аспект сакам да ви поставам неколку прашања, односно барем ние историчарите во Македонија се соочуваме се уште со недостиг на таква документација која што говори за цензурата. И имаме голем хендикеп во тој поглед при изработка на нашите научни трудови. Мене ми интересира дали вас ви интересираше да обарате некоја документација од тогашната служба за државна безбедност во однос на филмот Мистерија на организмот, бидејќи колку што знам во Србија, во Белград е достапна за истражување. Затоа ова од мој аспект го зборувам во архивот на Србија. Па да вам кажем, ја не идем толико, ја идем на нивоу нешто што се зове цивилизацијски модел, културни модел. Мене не занима, веројатно има кавер, има неку забелешку и тамо, али ја мислим да не бих доста, да бих нешто допринео у неком спознајном смислу, нити да би гледалци нешто дублje saznали. Просто ова дебата jednostavno otkriva sistem, ona kaže mi imamo pravo da zabranimo u našem demokratskom sistemu. I to jeste definicija Jugoslavije. Sloboda bez demokratije ili demokratija bez slobode. I to je pala Jugoslavija. I možemo da budemo sentimentalni, vjerojatno ima ljudi ovdje koji su sentimentalni, ali to je zemlja paradoksa, znate, ne govorimo o nacionalnim pitanjima, ali znate, živite u zemlji koja kaže mi imamo demokratiju, mi imamo slobodu, sve forme toga, ali vi nemate slobodu govora. To mene zanima. Da li postoji, pa i sad postoji služba bezbednosti. Razumete? Nije to nešto što bi ja otkrio niti sebi, niti gledalcima mnogo u ovom filmu, u ovome problemu. Да, но мислам се пак онаков поизворно да се запознаете со тоа време преку таа документација. Доволен е ovaj izvor. Да, на форум иначе Србија има забранени, беззабранени книги, објавувана за... Не, бидејќи еден историчар, Веселин Дюретич. Различен концепт. Da, ali ja nisam taj vrst... Не да напаѓам онака дискусија само водиме. Бидејќи еден историчар, професор Веселин Дюретич, по смртта на Тито, објави една книга Саvezници и Југословенска ратна драма во Другом светском рату. To je politička istorija, ne veze. Не, сакам да кажам како со таа цензура беше соочен, дури од партија го исклучија, и со затвор му се заканија да не одлежа затворска казна, бидејќи даде уинакво толкување од партиската историја. Mi ovdje govorimo o Mileni Drarić, mi govorimo o uzaludnosti, tako dalje. Izvolite. Mogu reći, gospođo. На почетокот беше спомнато дека само што сте дознале за снимките. Сакам да прашам, од каде дознавте за нив и зашто дури сега? Ja sam čuo da postoje, onda sam imao te neki digitalni zapis koji sam čuo pre jedno 6 godina. On je čak bio i negde objavljen ti digitalni zapis kao na radiju, na drugom programu Radio Beograda. Međutim, kad sam slučajno u Novom Sadu, u našem Novom Sadu, odakle je moja supruga, sam vratio u Kulturni centar Novog Sada, video sam tamo 4 trake. Slučajno, pošto ja volim nagrade, volim taj analogni sistem, vidio sam da su to kaže, šta je ovo? Kaže, pa to je to. Kad sam ja video da to fizički postoji, onda sam ja dobio ideju da snimim film, tako da taj fizički dokaz me je motivisao da napravim film, tako ohrabrio. Инаку да те надополнам веќе која да не го отцрниме толку Нови Сад, но за професорот една информација до во Социјалистичка федеративна република Југославија постоеше она што се вика цензорска комисија, се викаше комисија за преглед филмова и седиштото беше во Нови Сад и таму сите странски филмови и домашни мора да бидат одгледани и после да добијат нели дозвола за прикажување. Мене во институтот постоеше таква комисија за цензура за историјата. Ова збориме за сојузно ниво, на сојузно ниво. Добро, на републичко. Или имаш неки питање? Изволи да чекам. Не сум сигурен колку е соодветно прашањето, бидејќи е малце историско, ама како мислите
течел текот на сексуалната револуција во Југославија и дали имало тоа влијание на идеалите или идеологиите на Југославија во тоа време? Da vam kažem, ja nisam opet, ne povlačim se od takvih pitanja, ali mene to ne zanima. Ja znam da je prosto logiku Dušana Makaveva i znam da je se on inspirisao frankofskom školom, Đerž Bukač, Kolumbija univerzitet, feminizam, homoseksualnost, otvorena ljubav i tako dalje. Ali za mene to je jedna vrsta, ja sam prosto bliži nekoj mistici, nekom našem lokalnom, ovde balkanskom razmišljanju, iako govorim 3-4 evropska jezika i tako dalje, ali nekako sam više utemeljen u nekoj našoj tradiciji, tako da i nisam, prosto moj temperament i karakter čovjeka nije koji se meri, traži istinu u nekim ideologijama i kolektivnim pokretima. Tako da prosto nemam neko mišljenje o tome. Mislim, ako hoćete lično da pitate, to me uopšte i ne zanima. Meni ovde u ovom filmu zanimao prosto taj moment istoričnosti, prolaznosti, besmislenosti ideologija. Znate, ljudi su kažnjavani, ljudi su... S druge strane, to jeste bila naša avangarda neka. Znate, to je tužno. A u okviru, opet da kažem, ta avangarda je samo postala u okviru dozvoljenog komunističkog sistema. Je tako? I to jeste nešto gde sam se ja kretao. Tako i uz veliko poštovanje dela Dušana Makaveva. Izvolite. Прво да кажам дека филмот многу ми се допадна. Драго ми е. Сцена која најмногу ми се допадна беше во зоолошката градина, со мајмуните. Мислам дека имаше многу убава порака, имаше неколку реда решетки. И на крајот од филмот веќе мајмуните ги изфрлаат тие. Значи, многу голема символика, па би сакал да слушнам нешто околу тоа. Драго ми е за ту символику. Ја не волим чак тај чист символизам и ту метафору. Ali, ovaj film omaž Dušanu Makavevu. Dušan Makavev je u nekoliko intervjua izjavio kako obožava majmune. Čovjek prosto voleo majmune. Postoje dva filma gde su ključe sebe događaju u zoološkom vrtu. To je Mr. Montenegro i Gorila sa kupu pod. I pošto je isti glumac, Svetozar Cvetković, glumio u tim filmovima, onda je to bila jedna logična, kako da kažem, ne moja neka rediteljska, intelektualna promisla, nego prosto, okej, ovaj glumac koji je igrao kod Makaveva u scenama u zoološkom vrtu, ajde da slikamo u zoološkom vrtu. Sad da vam otkrivam ja neku rediteljsku istinu i spontanost u nekom kreativnom procesu. Odjedno mi vidite da vi možete da radite sa majmunima. Ja pitam čuvara, kažem, jel mogu li da reaguju? Kažem, pa kako ne? Ali kažem, šta putem hrane? To je dotle išlo da sam ja njih režirao, da sam im bacao hranu, da su mene pljuvali. I onda sam ja shvatio da ja mogu da nešto, da tu ima jedna dramaturgija. Tako da od jedne elementarne scene koja je prosto bila omaž Dušanu Makavevu i Svetozaru Cvetkoviću kao glumcu, se pojavila jedna scena, se razvila u zoološkom vrtu koja je imala nekoliko slojeva koji su postojali simbolički, metaforički, i ideja kaveza, ideja slobode, ideja uzaludnosti i tako dalje. To je to, da. Evo izvolite. Ili hoćete isto još? Да, само да кажам своевремено, кога го гледав филмот Монтенегро, Душан Макавеев, после прикажувањето на филмот, студент бев во тоа време, во Скопје, бевме со неколку другари, пријатели, и на крајот коментарот на еден беше гледај како не прикажуваат нас југословените како некои дивјаци. А всушност целата порака на филмот беше сосем обратно. Него тоа беше, како да кажам, по форма беше така прикажана, самата порака беше сосем поинака. Сакам да кажам и во тоа време бевме млади, да речеме авангардни, колку што можехме да видиме, а сепак некој од мојата генерација сосем обратно го свати филмот.
сакам да кажам дека 10 години предходно, 71 година, предпоставувам дека било тоа и таква жешка тема на сексуални слободи и така натаму. Мислам, човекот имал огромна храброст што тоа го направил така, во таква филмска форма, во таков идеолошки простор, така да Hvala da damo kolegi, pošto nas ovdje upozoravaju da moramo da završimo, pa onda da ipak imamo, izvolite. Čestitke na sjajan film. Htio bih da vas pitam, zapalo mi u oko onaj citat John Wayne-a koji je izvečen. To je pogrešno citirao, nije John Wayne, to je rekao John Ford. Da, tako da je. U odnosu na taj citat i vaše razmišljenje, šta biste vi rekli o tome? Da li... Pa, da vam kažem, mislim, film je poruka, film je umetnost, sve zavisi, film je i zabava, film je i što je rekao Lenin, kinofikacija, elektrofikacija, jednako socijalizam. Mislim, kako kažem, naravno, film sada je umetničko delo, ima daleko, gotovo nikakav značaj, stvarno reality show, ja govorim iz iskustva Srbije, jel tako? Mi gledamo ubistvo u Australije direktno sa prenos ubistva u džamiji ubistvo se 30 ljudi ubijeno, jel tako? Mislim, kako kažem, ali ono što je važno, ako mene pitate kao autora koji već ima 64 godina i ceo život se bavim ovim filmom, počeo sam ovde u Gornjim Pavličanim, tako, hoću reći, ostaje ono što nas zanima, ostaje umetnost, priča, ostaje ovo što smo zajedno u ovoj bioskopskoj sali nešto doživjeli, ja mislim da smo nešto doživjeli. Tako da, ako me pitate da li je poruka, pa i jeste, da li je obrazovanje, jeste, da li je zabava, pa i jeste. Mislim, meni je važno bilo da napravim jedan dinamičan film, a ne dosadan film. Machiavelli filmovi su dinamični filmovi. S druge strane, sad opet, evo, tu je kolega, reditelj, toliko je teško napraviti film, radiodramu, vi imate 4 audio trake, ajde napravite film od toga, mislim, ću reći, to je velika trauma. Sljedeći moj film je vrlo histeričan, uopšte nema dijalog. Ima 6 telefonskih razgovora, film od sat i pol vremena, tako da ja volim eksperiment, zato ja volim Dušana Machiavelli, zato sam i napravio ovaj film i zato sam i došao ovdje. Hvala što ste došli, pozivam vas da pogledate ako možete i sljedeći film, nije dosadan, potpuno je drugačiji od ovoga i da, ovdje je direktor naš i htio sam da kažem da smo ovaj film deponovali, on će biti sada deo Makedonske kinoteke za sva vremena. Mogu ja da ispričam jednu priču? Evo, izvolite, samo da pustimo kolegu, izvolite. Biće kratka. Sedeli smo jedan put na festivalu u Motovanu sa Dušanom Machiavellom, njegovom ženom. Da. I došao je producent Detourner iz Francuske, rekao, ja sam vas branio. Kaže, kako si ti mene branio? Pa u Francuskoj su htjeli isto da zabrani taj film, pošto ima penis u erekciji. On je rekao, ja sam vas... Da, ima, živote smo prikazali, da. Ja sam vas odbranio sa tim penisom. Znači, tako i u Francuskoj ima neke vid. Cenzura je tamo zabranjena da se pokaže penis u erekciji. Cenzura. Amerika, Hollywood ima cenzura od 32. godina do 70. godina. Pa cenzura, evo, evropski festivali, šta su sada teme? Njih ne zanima socijalna tema iz Makedonije, ali zanima ih lezbijska tema iz Makedonije. Mislim, to je... Bakneš, maže žene во кревет, sve to je bilo... Ima spisak i ima filmovi pred i posle тој декрет. Декретот е донесен околу 32 година и ги регулирал работите кои што можеле да се снимаат во филм. Тоа е декретот 10 страни, не знам, тоа Столе би требало подобро да го знае. Има на интернет, кликнете ќе видите како. Полека после војната опаѓа таа цензура, меѓутоа декретот е укинат дури кон крајот на 60-тите години. Дури на Кюбрик Лолита, Кюбрик
се обидувал да ги, нели, Да заобиколи некои од тие. Се заобиколувале тие правила. Горан, фала ти многу што си тука. Ние се знаеме од Белград од претходно, имаме заеднички пријатели. Имамо заеднички тука многу имаме заеднички пријатели. Ти благодарам што го донираш овој филм во кинотека и помеѓу другото Горан ги дозволува да го прикажуваме филмот од време на време, така да ќе биде убаво, не знам, некогаш и други луѓе да дојдат да го видат, затоа што според мене ова е едно врвно уметничко дело со повеќе нијанси, на повеќе нијанси ме воодушевува. Онака, јас не знам како би можел да му се заблагодарам на Горан за тоа, меѓутоа имам затоа што знам дека Горан е љубител на Македонија. Да ни е жолта можда. Па е, така се знае. Ovo je svoje izrađenje. Da vam kažem, ovo je velike hvala i hvala što ste došli. Ako možete, ostaviti na drugom filmu, ako ne možete, naravno, vidimo se, hvala još jednom. Да, секако, после чекајте до Ханке, ќе има исто прашање и одговор. Važno da se ovaj film prikaže u Makedoniji. Ovaj film se događa na Kosovu i Metohiji, u Velikoj Hoči, u enklavi. Ovo je negde neki moj obol toj temi koji sam započeo u igranom filmu, koji je takođe prikazan i u Skoplju i širom sveta, dobio 30-ak nagrada. Ovo je najnoviji film i on pripada tom mom dokumentarnom opusu. I ovo je takođe još jedan moment da s moje strane iskažem veliku zahvalnost Peteru Handkeu za sve što čini za srpski narod kojem nije lako na Kosovu i Metohiji. Tako da hvala što ste došli i imat ćemo valjda prilike i da porazgovaramo posle. Izvolite. Hvala. Да vam se zahvalim za izuzetnu čast što ste ovde u Skoplju sa nama. Вам ќе ви се обратам на македонски, бидејќи се наоѓаме во кинотеката на Северна Македонија, која секогаш, кога Српскиот културно-информативен центар Спона имал добри идеи, излегувала во пресред. Тука и директорот Владан, кога сум му особено благодарна, за тоа што овој простор навистина е адекватен за оние наши исполнување на желби, кои што ги имаме во навистина голем број оваа есен и во услови на пандемија не е секогаш лесно да соберете луѓе и да им презентирате вистинска култура. Му благодарам на господинот Радовановиќ што ни ја даде таа можност и ексклузивитет веднаш по премиерата која што беше во Санкт Петерсбург, филмот да биде прикажан во Скопје. На некој начин ние сме почестени за вашето присуство овде, бидејќи навистина станува збор за интересна тематика, а веќе од одредени критичари кои што вака ги слушнавме, филмот навистина го задржува огромното внимание, ама за тоа ќе разговараме по него. Ja sam hoću da kažem još jednom što sam rekao pred prethodnog filma, ja dolazim tamo gde se lepo osjećam, ja se lepo osjećam u Skoplju. Hvala što ste došli. Пријатна проекција. Еве повторно со Горан. Во твојата кариера започна како асистент на долгометражни играни филмови. Асистент на режија.
Подоцна почна да снимаш документарци, кратки, среднометражни. И пред 11 години го сними првиот игран филм, така, Хитна помоч. Пред 6 години Енклава. Сега повторно се враќаш на документарци. Но што разборавме и за Макабеев. Кои се тука границите? Затоа што читајќи го Хантке, може да помени како игран филм. Jeste, to je negde, da vam kažem, kod mene nema granice među igrane i dokumentarne forme, prosto deluju filmovi igrano zato što je postavka, znači filmski jezik koji koristim, on pripada igranoj formi, ali ovde je sve istina. Znači ovdje su likovi, što je važno, istiniti lokacije, istinite događaji su istiniti, nema rekonstrukcije, primenjena je elementarna tehnika observacijonog filma, tako da, ali postupak, način mišljenja filmskog je igrani, zato to deluje malo drugačije od standardne dokumentarne forme, tako da. Ste ima zapoznajeno со Ханке? Jeste, poznajem se, da, ali nije to bilo presudno, prosto, ja sam prijatelj sa njegovim prevodiocem, gospodin Žarko Radakovićem, i tako, Hanke sam upoznao čak u nekim nemačkim krugovima, dok sam ja tamo studirao i boravio sredinom 80-ih preko Reicherda, Haufa, Herzoga, Schlendorfa, oni su bili oko Ari bioskopa u Tirkenstrasse, tako da, ali to je prosto nije, on je video film i izuzetno mu se dopao i tako je to. Ali ovo nije film o Hankeu, naravno, ovo je film o Srbima na Kosovu i Metohiji koji žive. Jasno, во случајот Макабеев, таму се работи за еден политички театар на апсурдот, најголемиот комунист за антикомунизам. И овдека пак имаме едно така семејо Бекетовско, чекајќи Хантке. Da vam kažem, ne znam ako aludirate na moje teme su beskrajne, mislim da kažem, ja uvek reagujem na stvarnost, stvarnost je beskrajna, interesantna, ovo je provokativno, prosto ja sam prikazao Enklavu sa Anicom Dobrom i tom dečicom sa Kosova, smo boravili u Velikoj Hoči i onda sam se zaljubio, mislim, nezavisno od Hantke i od svega, to je jedino, mogli bi reći, urbano selo u Srbiji, pošto mi Srbi dalje smatramo da je Kosovo i Metohija deo Srbije, to je jedino urbano selo u Srbiji koji ima 13 živućih crkava. Znate, to je iz 14. veka, to je jedna, kako da kažem, to je deo neke svetske kulturne baštine. I sad, da narod dođe u ovu poziciju, da nema slobodu kretanja. Znate, vi ćete, kad bi imali ovde albanski predstavnik, rekli, pa imaju slobodu kretanja, ali šta je, zato čemu je problem? Ja mislim, zato što sam živeo tamo, problem je što nijedno delo nije razrešeno. Jedan kriminalni čin, već 20 godina nije razrešen. I kako onda čovjek da se osjeća sigurno? Kako to dete da ode u susedno selo? Kako da ode u prodavnicu? Razumete? To je kriminal. U prisustvu NATO snaga, 50.000 američkih vojnika, nijedno delo nije razrešeno. Znači, naravno, ovaj film nije, on je naravno i politički, u drugom planu, tako je poetski film koji govori o nekim stvarima, ali on je negde i indirektno politički film i prosto ja se ne stidim da kažem da ja sam stao uz taj svet, stao sam uz ta ljudska prava, pazite, to je 80 km od Skoplja, to je blizu i mi svi peremo ruke, a ugrožene su elementarna prava nekog sveta koji se slučajno zove Srbiji. Eto, to je problem, zato to je bila moja motivacija da prosto zabeležimo taj trenutak u istoriji da, kao što u Enklavi se deca voze u školu u oklopnom transporteru, pa da li je to normalno u 21. veku? A da li je normalno da sada ljudi ne mogu da izađu iz svog sela? Mogu oni da izađu fizički, ali znate, tamo su ljudi kidnapovani, niko nije odgovarao za to.
Razumete, kako dete da pusti? Da vam kažem što se meni dogodilo. Ja sam uzeo do dete da sam snimao scenu u školi i reditelji su bezobrazni, ne žele da urade tu svoju stvar i nisam javio, učitelj pitao da, traži ga, ne, mora da ostane. Ja snimim tu scenu i dođe otac, teo da me prebije, ubije, ovako me zgrabio, teo me da izudara. On je uprašao me sat vremena da mislio da dete ga nema u tom mestu, on je mislio da je kidnapovano dete. Znate, to osjećanje straha sam ja hteo da dočaram, straha, besmisla, apsurda i opet se referišemo na svetsku literaturu, tako i na Godoa i na Handkea i koji je realan tu bio i koji je to negde i doživeo kao čovjek. Eto, to su tu neke moje, tako da se ovaj film naslanja na enklavu, na taj igrani film i tako da ja uvek reagujem spontano. Danas sam čak vidio, mislim da će to biti jedna tema moja budućeg filma u Skoplju, ali o tom potom. Nemoj. Što? Nemoj da pravi film u Skoplju, moj. A ne, hoću, a ti ćeš da mi budeš producent. Evo, izvolite, ima pitanja. Мисля дека некој сака да постави прашање. Океј, во твоите филмови многу внимаваш на фотографијата. Да. И работи со мајстори, Радослав Владич, Чешка школа, кога се лажа. Марко Глушица сега не лажа. I Marko je pokojni montažar, ovo je profesor Milorad Glušica, ali on je bio Marko Glušac, mislim, ali divno što znate te ljude, da. Da, to je veliki direktor fotografije. Колку е bitna za tebe, во документарна? Pa, da vam kažem, mislim, mi smo iluzionisti, reditelji. U prošlom filmu sam imao malu ispomoć u jednoj ključnoj sceni za Cvetkovića Vladića, ali sam radio sa vrlo skromnim snimateljima, gotovo studentima, polutalentovani, jer jednostavno nisam imao novca, morao sam se prilagati, s druge strane bio je takav film gde sam tačno znao gde mogu vizualne kvalitete da dobijem. Ovde sam morao da potražim pomoć, što bi rekli, akademsku pomoć jednog dobrog vrhunskog snimatelja i onda smo ga našli, on je došao i uradio je, ja mislim, dobar posao, tako da je jedna mala skromna ekipa, to smo radili tokom 4-godišnje doba i tokom korone, tako da nije bilo lako. Znate, mislim, vi švercujete, vi ne možete tražite, mi smo apartiljivi, dođete tamo, dođete kao neki zaverenik, znate, dođete u Skoplju i tražite dozvolu da snimate, gde da tamo tražim dozvolu da snimate, ko će da mi da? I šta snimam, i razumete, tako da je sve to bilo inkognito, pa onda to je neka granica, nije granica, prenošenje neke opreme, pa onda opet pravimo duple kopije, da nam neko ne otme i tako. Mislim, ne kažem da je to realno, ali realan je strah, znate. Nije važno da li se žena vara, važno da vi mislite da žena vara. Razumete, to je ta strašna ideja, ali tako. Tako da, mislim, hoće reći nije bilo lako snimanje, to nije komfortno snimanje. Je li ima neke pitanja? Evo, izvolite, gospođo. Rećete 4 godine da ste ga snimali? Ne, 4-godišnja doba, da, u toku jedne godine, da. I čak baš smo hronološki krenuli od septembra, oktobra kada je dobio Nobelovu nagradu, kada je ta vest se pojavila, i onda smo išli zima, hronološki kako i na filmu, je li tako? Izvolite. Ja bih htio da pitam, scena sa helikopterima, kako je se čekalo to da baš dođu? Da vam kažem, već smo mi znali rute, mi smo bili domaći, da oni ljudi znaju, na groblju se slučajno dogodilo, da vam kažem, to je groblje u Orahovcu, to želim da vidite, to su 2017. godine. To su 2018. godina grobovi, znači to nije rat. To je savremeni vandalizam uperen protiv identiteta jednog naroda. I to je strašno, to niko ne reaguje, to je prosto normalna činjenica, znate, to je politički korektno rušiti tuđe spomenike. Bivši predsjednik države iz tog sela Orahovca, to je, nemojte misliti, neću se baviti politikom, ali govorimo o nekom humanizmu. I onda smo mi došli
Sad kako, vi dođete kao umetnik neke godine, imam decu, neću da rizikujem, a s druge strane i hrabar sam čovek, mislim, tako, ajde da snimamo. A na svom smo i morali da uzmemo nekog Srbina, fotoreportera koji ima neku kao dozvolu. Da bi mi došli na jedno groblje Orahovačko, potpuno okrženo albanskom stanovništvom, koje je potpuno devastirano. I mi snimamo to. Znate, to nije prijatno. To nije prijatno, to je strašno, vi morate da zabeležite. I onda Bog nas pogleda, pa nam pošalje helikoptere. Razumete, onda ptice krenu da beže, i onda vi napravite neku scenu sa jednim snimateljem, sa nekim steadicama malim, napravite nešto što dobije gotovo antologijsku vrednost, dobije neku epsku vrednost, tako da, zato ja volim film. Film je pun lepote, iznenađenja, muke, i eto, to su, tako, da, to je znači groblje u Orahovcu koje je u vazdušnoj liniji 2,5 kilometra, da tako, eto to. Izvolite, kolega. Vi ste imali premijeru u San Petersburgu? Jeste. Pa je kratko samo, možda kako je bilo prihvaćeno? Pa da vam kažem, nisu Rusi kao što mi Srbi mislimo su svi Rusi, niti su Srbi svi isti Srbi, niti su Makedonci svi isti Makedonci. Ne, i srpski mi doživljamo da ćemo doživeti neko potpuno razumevanje i tako dalje. Nije, to je, film je lepo prošao, ali je imao veliku traumu. To je jedini film koji je prikazan pre lockdowna. I onda je pomeren, pošto je lockdown bio u 12 sati, onda je film morao se prikažu 2 sata popodne, prosto nije bilo dovoljno gledalaca, publika, novinari, prosto nije taj festival nije bio nekako u fokusu medijima, ali je divno prošao, pobedio je ovaj kolega moj, vrlo politički korektan, stalno u Kanu, Ukrajinac koji živi u Babin Jara, ovaj film koji živi Sergij Loznica, tako da, veliko ime i tako dalje. I Rusi vole, imaju taj zapad. Hoću reći, imaju oni odnos prema zapadu, nije to tako, sad vi dođete iz Srbije sa nekom srpskom traumatičnom temom, da ćete biti shvaćeni i nagrađeni, nije to mislim, ali eto, kažem, meni je važno bilo ovde, evo koliko nas ima 20-ak, ipak da podelimo to iskustvo, znate, da izađemo iz ove sale sa nekom idejom da nekom nije dobro, razumete? Nezavisno od nacionalnog pripadnosti, kad govorimo o ljudskim pravima, danas su ljudska prava apsolutno koncentrisana na manjinska prava. Manjinska prava su vezana za seksualna prava. Nigde nema sindikalnih prava, nigde nema suštinskih prava, nigde nema kolektivnih prava i tako dalje. Tako da, pazite, ovde je flagrantno kršenje baš manjinskih prava, manjinske grupe ugrožene. Razumete, tako da je to, što bi rekli Nemci, hojhleraj, to je onako jedan hohštapleraj ili licemerje, apsolutno NATO pakta, to kažem, ono sa puno odgovornošću ovde u ovoj zemlji, koji je članica NATO pakta, ali to uvek kažem i u Italiji, kažem i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde god gostujemo i mislim da je to bio veliki zločin što se dogodio, a da vam kažem, sam otkrijem pravi razlog, ja sam ovde zato što su bila divni protesti 99. godine, to je srpski narod nikad to neće zaboraviti, protiv bombardovanja bivše nam zajedničke zemlje. Izvolite. Тоа во филмот не го видовме, да ни кажете дали на крај сепак се постави плоча или не? To nije važno. Nije važno, mislim, postavit će on, napravio je, ali ja nisam hteo da bude bukvalno, to nije važno, to je više metafora. Ploča je taj njegov sizifovski posao i to pitanje da li to ima sve smisla. Ali ima smisla ako druga generacija nastavi taj trud i ideje, jer muka je, živa je muka. Mislim, ne samo na Balkanu, svugde su neka nacionalna prava ugrožena. Sad imamo i veliki udar korporacije, univerzalnih ljudskih prava i tako dalje, menjuju nam se polovi i tako dalje. Dobro je, znači živimo u vrlo turbulentnom vremenu, znate, ovo nije neka srpska ujdurmica, ovo je deo, po meni, jedne mnogo šire priče gde su ta suštinska ljudska prava
apsolutno u prisustvu 50.000 NATO vojnika koji su bombardovali tu zemlju, njih se to ne tiče. Razumete? To je austrijski hor je tamo, tako? Tako da, eto, to je toliko o politici što se mene tiče. Izvolite. Pa ne može toliko o politici, sve je politika. A jeste, ali... vi stvarno verujete da su oni tamo da štite ljudska prava? A nije, tako se predstavlja, pa ne, znamo mi to, mislim da želim da ode... Ja sam imao priliku da spavam u Orahovac kod Olivere, bio sam u Veliku Hoću, sve mi je ovo poznato što sam gledao i mogu samo da potvrdim da ovo na filmu je i malo bolje nego što je u realnosti. Da mi se bavimo lepotom, mislim, razumete. Ali to su bili austrijski vojnici oni što su stajali tamo, poznao sam i njih, kad je bila služba i to. Svaka čast, u svakom slučaju samo hoću da vam čestitam što ste to dokumentovali, ipak film ostaje. Znači, to će nas... Pa, film ostaje, ali film moramo i da komuniciramo, je li tako? Da budemo jedan s drugim preko nečijeg dela, je li tako? Tako da je važna komunikacija. Zato je i moj dolazak ovde. Je li ima još pitanja? Prašam, naslednji projekt tvoj? Molim? Tvoj sljedeći projekt koji će? Moj sljedeći projekt je film o bombardovanju u Srbije. To je igrani film, dobio sam sredstvo u Srbiji, jedva. Imam kao producenta Mosfilm, najveći ruski producent. I braće Bugari su dali, što me posebno raduje. Tako da, konkurisali smo u Makedoniji. To je jedan humani film o strahu, o dečjem strahu, viđenje sveta i kroz, znači, dečja vizura i agresija i strah, arhetipski strah kod deteta. Eto, to je sljedeći film. Da. Благодарам много за ovo druženje večera. Hvala i vama, bilo je prijetno. Hvala vam.